Hayırlı irte, assalamu alaikum dostlarım, dostaylarım. İzgi cuma mübarek bulsun. Hemen ertengi şeylerden estafetini kabul etip aldım. Bugün bizden indi İlnar bilen Rüstem üzlerigine işlediler. Elvira bulmağaç, işinci alıp baruşa nersedir jitmegen kibik tuyuldu. Mena pisuksı şey, bolsı şey kibigirek tuyuldu deyip üzlerine de etip şayarttım hele. Siz kilişesiniz dostlar. Gümmen bugünkü izgi cuma olayından bir rivayet silep gitesim kile. Mena dürüsten de irler, hatın kızlar birbirlerine par etip yaratılgan birbirlerini tırmışta tuğlandırıp tıralar ayma. Bir rivayet eytiler. Bizning bek tanılgan sahabemiz yanga bir kishi xotinından zorlanıp kele. Hem kilgeç qopqadan kirganda eligi tanılgan obro'li sahabaning xotini bilan talashib, qishqirishib, ig'izig'i kelib yotganini ko'radi. Qopqadan simsiri qayilib, kiri burilib ketadi. Hem üzigine qalğaç indi şuшы sahabadan so'ray, "Qarala, sening xotining bekira usol ekan. Nechik tuzib turasың sen?" Shunda endi eligi sahaba әлеге тормыш иптәшем минем хәләлем бит ул бит минем балаларымның әнисе. Һәм менә шулай кычкырышкала булсак та, безгә тормышта шулай кызык, күңелле, без бер-беребезне тулыландырабыз һәм әле сабыр иткән өчен миңа савабы да бара бит аларның дип, менә шулай оптимистик рәвештә җавап бирә. Сез дусларым, авырлыклар булганда гаиләгездә бер-берегезгә ничек сабыр итәсез? Сезнең гаиләгездә ничегрәк хәл-әхвәлләр, бер-берләрегездән зарланмыйсызмы? Һәммәгезгә дә уңышлар, сабырлык, түгәрәк бәхетләр теләп калам.